हलिमे थोया चंगो सया थौया गुबुए हिउपाया नीति जनताया नीति सहथोयका चंगो दबु विशेष खला बलाजी गुजुई सोनी गया थी थासे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा जुया चंगो दु वहे कथा थुगुसी जिन छकगु तमुजा किपुली जुइत्यंगु दु थोहे विषय सा खला भला या त नेपाल भाषा साहित्य तमुजा या किपुलिया नाया भाजु श्री कृष्ण महर्जन जु झाया दिगु दु छासा वे गया त ज्याजोले लस्कुसया जोजोलपा छिटा ज्याजोले लस्कुसदु हसबा सोनी गया थी थासे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा कथा न्याका वया चंगु ज्याजो थिला पुनि खुनु यहाँ किपुली ज्याजोले जितेंगु दु ओके या बारे छुदा या दिसले अतिथि कथा न्याका चंगु साहित्य सम्बन्ध थाउ खसा थो नपाला मेमे पिन सनयको साहित्य सम्मेलन रयायु ख अथि खसान आव साहित्य सम्मेलन त तनाउ उठा खनमरे आउन ओके चाहिँ आथो तमुजायो मार्फत तमुजा पाखे जिमिसा चाहिँ किपोया टोले ठंकन साहित्य यो ज खैमा यो कथा चाहिँ पांगे जग मयासे थौने जिसन नगमयाना अथोसी किपोया कुटी झले यागु बिचायना अन ठोक चाहिँ तयारी अवस्था दो हजुर तयारी चाहिँ आगु कथा याना दियाले तयारी थाबले साहित्य तमुजा जो ज्या साहित्य तर मावे जुल आबापति अले वठै नाटो चिसन चाहिँ अनेर टोले चपि पुलाउ संस्कृति यो हिसाब किताब बाजा गाली तन चिसन प्राथमिकता बिउ खटस याजन दो हजुर नापा जुसाला लक्ष्य न्यानी से के प्रचार प्रसार सुरु जुई आथुकुसी चाहिँ स्थानीय निर्वाचन याना चाहिँ छु ल्युने लाना प्रचार प्रसार मजुया चंग खकी लिपालाउ खकी कथे ख खैतल चुनाव थो उपचुनाव याना भतिजा पास पिसन चाहिँ गुली थुकी ध्यान बि माउ ख उले ध्यान बि मफु प्रचार प्रसार इले खवे जुल तर जिउ थोप्रो ज्याजो चाहिँ ओइस्कि य नासे है तयारी लागि सनाजौ ज्या खास प्रचार प्रसारमा उले चाहिँ थुकै त प्रभाव चाहिँ लागि मुख्य छ हजुर अलि आतो ई म जुइडुङको नि चाहिँ साहित्य गुली संकलन जुया चंगो दु साहित्य संकलन यायो लागि थासे त्यो किताब पसत थुके बिया चुंडु जि 25 गते तक थुके यो ई दु ज्या आतको गुली ठुलिया जुरो रकाला संकलन लछि महिना नि तर 25 गते दुनिया भित्र दुनिया जीवलाई संकलन गाइ छि त नाचची बाजा गाजा न तै दियो थाया दिल अलि बाजा गाजा लागि चाहिँ गोगु पुचा वइले अन चिसा मेमे पुजा त सिकिन वे टले दु बाजे त चिसा प्राथमिकता दियो हिसाब किताब या नाच्नु जुल अनि या अन खि बाजा त दु जुल अन सायद खि बाजा जीगा ठोसी अति डक्लेर नापलको प्रस्तुति जीगा खि बाजा जीगा वे छगु पुचा जक जुइ कि मेमे न पुचा दै कि थो तमु जायो आकर्षण छु खाले चिसा चाहिँ थो जिरा छुढाउ या नाच्नु रगा छ थो साहित्य सम्मेलन दियो छौ विश्वविद्यालय ठ्यान याउ ख ओके साहित्य जकन जिम हो संस्कृत न न्याउनु भई विभिन्न पुस्तक मेटन न्याउनु भई विभिन्न विचार दुपी मनु त थथाउ विज्ञ त वया विज्ञतेसन थथाउ विषयले नेपाली बाटा गठिया चोंदो अथवा चिसा बिरामी जोसा छ्यामा छु बिरामी गठि खटका अथे चाहिँ विज्ञता न वया चाहिँ नचो बिउ बिउ चढावा नचो बिउ वया जित चाहिँ उ विषयले सिकी भिडियो जिमसम्म नाच्नु ए हजुर यसो त मुजा दैगुला साहित्य जको मखु के बाजना पथि थि बिके पिनु नचुन निने दैगु जुल हजुर हजुर नेपाल भाषा साहित्य त मुजा छ्या बोधी क्या मागु ख थुकी औचित्य छु खले खैदला ठोछो चिसा चाहिँ मने दु खटाउ खसा प्रगतिशील साहित्य रे काट्या छन चिसा थे त संसार साहित्य र न्यू को ठाउँ दुवा खट सौ प्रगतिशील साहित्य जुल छौ चाहिँ आचिसा आटको चले जया छौ सामन्तवादी साहित्य थाउला अथवा
कटा पिन्द जय जयकार जगह यावपति साहित्य त न यो को ह्याउने खण्डो अथवा जीव थो साहित्य दियो छि जी त इम त जय जयकार म कि छिपी कृष्ण भिङ्क्यु अथवा जीव चाहिँ नि गरिब जनता त्यो चाहिँ जाइना नै मापिनु चाहिँ दुःख कष्ट गयो खटाउ गयो ख ओके यो बारे है थो चिसा चाहिँ नि साहित्य सम्मेलन त मुजे त याना चनो जिया झिसो है थयो चाहिँ नि ठाउँ बारे मचोसा झिट चाहिँ मेपिनसँग चोया बिम हो अठि ज्या थो के उद्देश्यलाई छुटकारा झिथै यापी जाइना नै मापिनु है साहित्य न्यान है लागि है चिसा त मुजे याना चनो ख हजुर एसा छिगु कथा चाहिँ प्रगतिशील साहित्य न्यानी मुनि मागु खण्ड त छु खण्डहरु गाला झिथायोजको मखो मेमे देश यो न इतिहास त चिसा बोल्न गाता लाछ हरेक क्रान्ति चाहिँ नि साहित्यकार त तरौँ लाटो अठे जो ज्या थो साहित्य है मनुते त चाहिँ नि चेतना बिउ जुल साहित्य है मनुते त चाहिँ नि वैचारिक रूपमा ह्यानिङ्के भयो जुल अठे जुई मजुई क परिवर्तन न चाहिँ नि वही मखो जो ज्या चिसा साहित्य त ध्यान बिमा कारण त वया खका थौकने पि जनता पिला न सांस्कृतिक ज्याजो जोसा चाहिँ न्याने वन्यो अपखण्डो वही कथा साहित्य न उलिए न्याने वो कि गथे दु ठ्याक्क स्वयंले मन ठौकुने यो वातावरण हिसाब किताब साहित्य उली लाजेको न्यावपि कमजुगा खण्डो यो कुमरो बाजा बिजा जुलके झ्याझ्या याना आफू गाउँ सम्मिलित जीवपति खजुला अनि मिहटिनी जग्गा कर्म बानी यो चाहिँ थनु प्रोग्राम याव तो मकरा उकिला जी स्वयंले 10,000 मनु दैठा सँगा अब ले फुक जाम दिएको गाडी गिरे फुक जुगा टडुगा तर साहित्य सम्मेलन जी था अरि मनु त मवागा ओ छवा चिसा एठी ज्या है आचिसा कृष्ण उए कि उले इम्टन साहित्य प्रति घृणा जन भावना बोलन कि यो कथा है चिसा चाहिँ साहित्य सम्मेलन आयो खाटो हजुर त साहित्य सम्मेलन छि नक्तिन दया दिउ थे सांस्कृतिक प्रोग्राम में चाहिँ 10,000 मन त दै साहित्य क्षेत्र चाहिँ एथे दही मखु तै दिल आथुके त चाहिँ आइपी मस्ते ते त सोयान अपवला उमेर वन नुगुपी बाजे वन नुगुपी मनु त साहित्य लगे ज्या जौडु थौकने पी मस्ते त न साहित्य दुट हेट चाहिँ छुया माली थे जौ थौकने पी मस्ते त न थो चिसा प्रगतिशील साहित्य थे न थौकने पी मस्तेसन ठ्याक खयाक साहित्य विषय लेख या साहित्य बारे छुछु किताब त खनिडु उही त अध्ययन याना बालक सोल लगा ढास निश्चय न थौकने पी ल्याम त न अठ्या न्यावै दियो जी मनटना छिसा धया दिल नेपाल भाषा साहित्यले ठिठी विज्ञापी न वया नोचु बि घाथया दिल वही कथा चाहिँ आनाप प्रचार प्रसार भोटे न भ्या कला संस्कृति मकाते त जनसाहित्य चेतना बोलङ्की थोठापो चाहिँ छिन्छ प्रस्तायना दिसने अथो भ्या संस्कृति मकी रियो चीज सुक्न खण्डुरका रासा छिथा गुलिन आतको वे आत्म संस्कृति बाजा थाल थुते चीज छिउ नापा चाहिँ नि नेपाल गायो सम्पन्नता पिकाउपट्टि जुल काटो अठि ज्या चाहिँ नि छिन्यो वाते के यो को बाजा गाजा यो अठि दुलु ढामाका बाजा गाजा त दु यो उब्ला यो चाहिँ नि छिउ समाज एकदम मालाउ ज्या वो उब्ला सभ्य समाजमा चाहिँ देखा त जुल ठोस छिथा यो आ गुलिन बाजा गाजा त खण्डो खखा अठि जो ज्या आ छिसँग सोल गाता लास नो बाजा गाजाला वे विदेश हाउजको खण्डो छि क्या हजुर पुलाउ कठला छुना खनि मरो अथवा छिसो वो बाजा गाजी त मकाटे त न ठाकुको छिसा मका चौडो तर आपति चाहिँ नि अथवा नगरपालिका त्यसन उके लागि नका छु बजेट थे अठिना ब्यास हो या आ चाहिँ नि फुक टोयलेट न अथवा बाजा गाजा त चाहिँ नि नापयु सिगमा पठिसा थाओ खना खण्डुका अल्थुके चाहिँ साहित्य नला ठाक ठटे माला नि मखला बाजा गाजा नाप साहित्य न थट है माउल खाया खट एठी या तो साहित्य थट हेउ लागि है ठो चाहिँ साहित्य तमु जत जना ठो टोले यङको वना साहित्य यो सम्बन्ध अनुचपि जनता त अनुचपि चाहिँ मनुट त चाहिँ
वैचारिक रूपमा चाहिँ ह्यान ह्यायो लागि यथो साहित्य तमुजा त ज्याचौँ खा हजुर अलि छिकै पिनिगु प्रचार प्रसार भोटे दुगु थो स्लोगन सृजना चाहिँ गु कथा जुल अथो स्लोगन सृजना धयोला आथो वैचारिक रूपमा ह्यान मौयाको जीवति खल खाया मोक्टा जी थमेसे ढाउ खसा जनताको साहित्य र साहित्यकारका साहित्य जी ठाउँ या 35-36 साल है बनाउँ जुलका जनताको साहित्य थियो गठीजीमा उकि सुइत बालाई सुइत भिनी थियो जी उले बनाउँ जुल होला आन वो किताब त सोया बेला हाना बनी माउठा खण्ड हो एजा थो जनता यो साहित्य न्यानी मौयाको परिवर्तन न चाहिँ वही मखोर्यो मने डोज या जनता त चाहिँ आठो साहित्य मार्फत गैना परिवर्तन है फै साहित्य मार्फत गठा मनुटर चेतना जगह या फै तयो कठ व्याठो स्लोगन त हो खट छि अध्ययन या कथा जनताको साहित्यले न थथे चैताउ ह जनताको साहित्य सोय बोले सुखण्डु रखा छ जनता यो साहित्य यो छुल्यासा ताबले जनता यो दुख सुख कनिउ अले वो दुख सुख चाहिँ नि गनाउ सुनाएना दुख सुख जोगो मा वो फुक्क सोय बोले अले चिसा चाहिँ नि अठी जुया चिसा जनता यो साहित्य सोय बोले छि त दुखैना चपिनु न केनि माउ जुया सुनगा सुना छि त दुखैना चौडो वका इमो ना चाहिँ चिसा उला केन्द्र गाटला ए छि त दुखै जुया चौला ठठ जुया खनि त यो जब जनता ठुई अले चाहिँ नि इमिसन उके यो विरुद्ध है ढाला अथवा ठाउँ चाहिँ नि पक्ष साहित्य त प्याउ वयु चाहिँ नि जी खनाका अलो दुख बिया चोम पिसाला जनता छन् त ठोकेना दुख जोड ढाला किने चाहे जी महो जुइने म होला इमसन 12 इयर्स होइगा इमसन यही पति यो चीज है आज नाच तैठान हो ओ चेले मिले याना मेमी आका झाजी याना फोकस त न किनी हिसा किताब पहुँच गया खण्ड जुला एजा वो नापान है यो को न्यान से दुपति ज्या उकी मनुटेरो आटक न आकर्षित ज्या जुला अथवा जनता यो साहित्य तो गएना बोलन कि यो चीजला ऐतिहासिक सोल का तल्ला सला चिठानी का चिठाला नकिन्जको ढासा जो जुला गुले वर्ष दत्तका 35-36 साल से प्याउ राबले झन्डै 40-42 वर्ष यो चिनी जुला हामी ठ्याक कान्ति जो था यो इतिहास सोल का लाला सलन 100 वर्ष देरुला अले चिनी जो जुला ऐजा थो चाहिँ नि उले अपुजाला मखो जनता साहित्य र गैना ठकाउरका ढाबले वो केला निरन्तर छिपी ज्या चाहिँ माओपति जो ज्या हो छनु याना निनु याना जब साहित्य थावै मखो अब जनता साहित्य चाहिँ मखो मनुटेस उयो चाहिँ निरन्तर बियाउन गाटला छ जिस पिछि पक्का सफल जुए हजुर निरन्तर बिया चौना जिदा चिन्छ त दे ढुङ्गाला छिक पनि थुसीला चिन्छ दगु त मुजा जिट्यंगु दु ट्विटर लिफो तुला स्वेबले चाहिँ छुट्लुमंके बहगु खण्डुला थिए अथवा खास आज थो त मुजा रका छिनि लिपछि नि प्यायो जुला थोया ह्यान थो साहित्य त गैना ह्यानेंके हो त यो विषय लगे महिना छक पस्मी सक्ने मुना ह्याउसा छो चोया है माओ बखसा चोया है माओ कप्टसा चोया है माओ याना चिज उख्न चिज सोरेन खटो तकले नापाला अथे कोठाजगे जो खटो कोठे बस्ती गा जो खटो आ उकेटा चाहिँ नि आयो हिसाब किताब सोबले उबले सिकिला आ चिज उबले थाय पस्मी बिचेजगे न्यानि जुला आ ओया चिज चाहिँ नि पब्लिक पिन छंग या वनि फोर यो चिज न छौ चाहिँ सफलता यो चिया खावा हजुर त तमुजा चाहिँ हामीले किपुली जुइको कारण चाहिँ छुखले अच्छा तमुजा किप्रिया जुइको नगरपालिका दुनी जुला नगरपालिका दुनी नापा चाहिँ जिमसा पांगेजगा याना सुनो अझ थो तमुजा जिमि प्यावे मफु पाङ आ विभिन्न कारण तो आ स्रोत सार्ने कमजोरी जुला अनि अब चाहिँ पि पस्मी कमजोरी जुला अरे जाजमा पांगेजगा याना सुनो खा अरे आ पस्मी मने छोवर लगा टल्ला सा आठो पांगेजगा याना मजुला जिउ प्रचार प्रसार मजुला खाली पांगेजगै जुला उगी चाहिँ आठै त छिपि पाङ प्याउना आज थौने चाहिँ सिस्टम नगमे याना
थोसी जिसँग चाहिँ किफ्ली कुटी झोला या एउटा गाय ना म्याउ वर्ष चाहिँ जिसँग किफ्ली है म्याउ टोले या आउने चाहिँ प्रोग्राम टोगा किपुनी पिने न वनी विचार लागि छुटुले आठो किफ्ली पिने वनी यो हिसाब किताब वनी बोले मेरो ठासेन ज्यासौँ दुध साहित्य त मुजा त आई त चाहिँ नि किफ्ली प्याउने चाहिँ किफ्ली सिमुरा नि किफ्ली गएन प्याउने नापलको किफ्ली नै सिरायो क्या अहिले उसलाई यो अवस्था गुख्न हुए अहिले वो हिसाब किताबमा चाहिँ उसलाई यो वातावरण उसलाई अवस्था अनुसार जिमी किफ्ली प्याउने माछा नै प्याउने फो ड्राइभरले यसो त मुजा चाहिँ किपु यो हरेक ट्वाले जिएको छु ल जिमु चाहिँ प्रयास हरेक ट्वाले तलाई यायो प्रयास खा अहिले हरेक ट्वाले याबले चाहिँ वे ट्वायुपट्टि बाजा गाजा त समावेश याको छु ल अहिले वेका पिन्टन भटिचा न्यान है उठे खण्डै छु ल उ ट्वाले यो बाजा त अहिले अठी जी बोले वो झी नापा चाहिँ बाजा थाइपी अठी आइपिन त हन बहन सुन मरु उठे अहिले तो बुढो त मासा म्याला चौथे मासा ठाना चौथे अयो महसुस जी छु ल झीसँग इन त न्यान त डब्ली न्यान त इमोना भन्छ मन स्वायो छु ल अहिले वो बाजा लगे जो किन ए झिउ न चाहिँ इज्जत दुख निसा त यो भावना सोयु खठ जिसमा प्रोग्राम चाहिँ ठुकठाक याचिनु हेलो सांस्कृतिक पुचले वैपी व्यक्ति पिसन साहित्य क्षेत्र पला तगु दुकी मरुले सांस्कृतिक क्षेत्र वैपिनसँग चाहिँ नि साहित्य पला चाहिँ नि मठुया खल गठेख वयका पिनसँग उली चाहिँ नि साहित्य चाहिँ नि पला टाउ चाहिँ नि खनि मर्का वयका पिन्तन दुत हेट छ्यामाली जिसँग दुत हया छनु वयका पिन्तन सांस्कृतिक साहित्य सांस्कृतिक पाखेर वयका पिन नया छौ विभिन्न ठिठी पुजटहरु तन सांस्कृतिक पुजट न वयका पिन नया छौ वयका पिनसँग डब्ल्युया सिथा चाहिँ मेन हावे फक यही वा खेदला छौ मेन छौ साहित्य ख वयका पिनसँग मे हालिउ साहित्य न जनपक्षीय साहित्य त वयो ज्या सायद वयका पिनसँग थौ संस्कृति बचायाको लागि सान वयका पिनसँग जनपक्षीय साहित्य त चोयाट ओकेर चाहिँ सङ्गीत रूप यङका चाहिँ हालाचौँ चाहिँ खण्डुगा हजुर अहिले त जनपक्षीय साहित्य चोया चाहिँ छुताथे जनता पिन सचेत ज्या चुङ दुलाले जनता सचेत या यो चिज नाचन थया अफु उली अफु ज्याला खाया मखो होला झिउ मने गयो दैर गाडा थोला बालाउ खर गा ढासा कने जिले लो मनी ए या वेका पिन्ता चाहिँ नि इले हाना चाहिँ नि थुलुमंगा बियाचो सजक फच्चा चाहिँ नि जनता यो साहित्य प्याउयो जो धारण डोगा अहिले सोवे पिन दर्शक पिसन साहित्य जी छपना चयुदो धाइ पि सु प्या वटु लागि थे चिसा तो 25 गते तक रगा टाइम बियो दो वया लिपन अठ्या चाहिँ साहित्य त वल लगा थला स चिसा वे कपिन त न ठाबियास न दो प्रतियोगिता आज लाई मखो जुल वे कपि 25 गते दिन ठापि जको प्रतियोगिता लाई जुल प्रतियोगिता मलासा वे कपिन त न चिसा ठाबियास न दो अल्तो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा दबुलिया पहाड पिसवे बले नेपाल मजदुर किसान पार्टी पिन्दु ज पिंजक खनि दुगु जुल तो पार्टीय सिद्धान्त कथन ज्या जन्याना जंगु न थाई अथुकी या वहे ज्या चाहिँ मेगु पार्टी आस्था थुकी मरु तगान थाईको धापु दुनिसा केलाई चाहिँ छुदाया अठो मनोते जने थ विचार न थ स्वतन्त्र रूपमा खलाला सकिएन अधिकार जोया जुल ठ्याक्क सोया बोले आतको यो जिमो अनुभव जिमसँग चाहिँ नि दबुली चाहिँ नि अठिया नाच्नु ख भले मजदुर किसान पार्टी पिन डोल खाया खटा ओके विकल्प खम हो जुल अले मेपी राजनीतिक दल ते पिन वे चाहे मजदुर चिसँग सटो सा होला एमसँग सो दृष्टिकोण वो चिसँग सो दृष्टिकोण तो फरक हो खजुल अथि जा मेपी विगतले छि दुनिया न विगतला छाया विगतसँग चाहिँ नि बोटी कया वे कपिनो चाहिँ मनियो खला छित पंगाला चोंगट हो अथि जा चाहिँ नि ठगु आरोप थे बिउ ख थो चाहिँ नि जी वो मजदुर किसान पार्टी आबद्ध दुजिया मजदुर किसान पार्टी में नेता त छम्ने मला दुसके मावे जुल ओके संकोच नम्बरु होला वठान्डो चिसा चाहिँ नि थन किप्री चोपिन बिग्य मनोट तेला चिसा चाहिँ नि थाबिया छनरो
हो या छि तया दिल मेरो पार्टी पे मनु त चाहिँ तुहावे चाहे मजदुर गा तया दिल मजदुर किसान पार्टी जको जनतालाई लागि जाय जान्छौँ मेरो पार्टी चाहिँ जनतालाई लागि मखुसे थपिने लागि चाहिँ जान्छौँ खकी कथेले आतक यो जी नेपाली 35 वर्ष यो दौरान सोल लगा थाल्ला सा जिमु मिखा सुयाबले जो मिखा सुयाबले चाहिँ नि गुलिन छिथा चाहिँ नि पार्टी टेसन ओना चोंडो अथवा सरकारले चुनाव चाहिँ नचाउँदो वेका पिन्सा चाहिँ जनतालाई लागि जाय आउदियो जिमु खका जिमु खाली ठाउँ स्वार्थे लागि थपिन जिक्यू लागि जक उख्न न्याउना चों खण्डोगा अच्छा जनतालाई ज्यामयासा हान जनता पिन इमो ल्युल्यु वन्छौ न खनिदु छिको पनि मजदुर किसान पार्टी त चाहिँ जनता गुली सपोर्ट याले अथवा जनता सचेत मजदुर त लाठो ज्याच्ने स्वाभाविक है जुल आ इम त सपोर्ट याउर्यो अर्थ छुखण्डु प्रकार था स आ इपिला सत्ता चुनि पिन जुल टेबडो जुल इमसा टेबना बी फुपिन जुल अले चिलिमिले ना सकृष्टन मन चाहिँ का फुपिन जुल त झिसा अयो खटम म से मजदुर किसान पार्टी तप सिद्धा सितन चाहिँ नि झिसा चाहिँ लोभ लालच केना सितन धम्की केना मखो कि वेका पिनो चाहिँ नि मन खमेस भोटी तय साकितामा छिपि वनु जुल अले अठी जुया अब मन खसा न वेका पिन त चाहिँ विभिन्न किसिम प्रेसर त होइगो विभिन्न किसिम दबाव त होइगो छाड गाडा जिन नापा मजदुर किसान पार्टी जिले अयो दबाव जी यो कोइ सहयोग नगा अब थ लिको चपी वया छ मासा थयो छासना जी मा खुरखुर ठाउँ जाइन नसला गा सन्त छाक कपासिया मा उठ मे पनि सुया जुइमा छजको जुइला तयो अयो चाहिँ नि थ ठिटे पनि सहाय दबाव चाहिँ नि हो का जुइमते बाउ नि सया का तम सन्त सारा सुन दैमको जुइमते थियो अयो हो जुल त अठी खसा न अले जी चाहिँ नि थो जनताको साहित्य रेखा गु अध्ययन यान बले झिया कत सा उन फुख नि स वनि मा घण्टको फु जनतालाई लागि झिस भेउ जाया लागि घण्टको वनि फु झिपि अन्त वनि मार्यो मनले डुबले अले वो दबाव त वसा न झिपि चाहिँ नि मग्याटका मग्यासी झिपि यहाँ अनुसार सुजुल लगा दला स वो दबाव न फुग टना हुन्छ थति तिपिस ए दबाव बिप्ले छिउ लिसा चाहिँ वेक अप इन द सुजुइले वेक अप इन द था अरे छिम मठु नि ठो झिसा याफु ज्या चाहिँ नि समाजै लागि छु याफु याना वन्नमा ताथे खाएको चाहिँ नि झिपि ह्याब्ने ठठेको जुल लगा तल्ला छि समाज परिवर्तन गर्ने नहोइन हो एजा परिवर्तन लागि ठाउँमा फुफु खन चाहिँ नि संघर्ष यानाउने मार्यो है जु लिसजियो चिता दबाव बिपिन थति चाहिँ आछिको ना पर्दुकी मरले छिगो साथे उमेरियो हिसाब किताबमा धाव खसला वेक मरेर हुँला होला अत्त पिँ पाँच पिँ उठे थे मरेर हुँला उबे भरि दबाव रगा ढाउला वेक पिनसँग मठिया ढाउरो हो मला ताकि है हो कता पिनसँग चाहिँ वेक पिन त जिता जग त्यहाँ खनि मखुम जुल अले थ चाहिँ थ छिटो सुसु दो मासा जुल खला चिम्की जा मासा जुल चिम्पी जा जिमति दा लगा इमो बिरोडे जुल नि ठुक्टा चाहिँ होइबा ठोटा बाप त आ ठाउँ कने चाहिँ छियो थति पिसा परिवारको कथा साथ बिया चौडले आला परिवार साथ बिया चौ है डोठा बलगा ओए आछि नाच दैदि थे जनता या नीति प्रगतिशील साहित्य त नेवेगो धैदिल अटे प्रगतिशील साहित्यला चोपिला या कोइ दै अथे जो सानो त साहित्य सम्मेलन भोटी मकाउ कारण चाहिँ कथे खैले साहित्य सम्मेलन भोटी मकाउ रियो म भोटी का हो भोटिका हो अझै नाचा तै छैन 25 गते तक दुने पिन त जो भोटिका हो अनुसार चाहिँ नि ठिठी चाहिँ नि पुरस्कार त बिउ ठ्याठ्याउ सम्बन्ध त यो जुल वहाँ लिपो साहित्य त कछि चाहिँ नि वो भोटी मछाउ खट तर वेका पिण्ड चाहिँ म दबले ठाए बिया सिसंका छुनो ए हजुर छिना छ दैदि थे साहित्य सम्मेलन भोटिका हो पिन त पुरस्कार न बि दया दिल अल्त पुरस्कार बीट चाहिँ निर्णय सुनायाना दिले ढापा लामसु लिपा लामसु ढका चाहिँ गु कथा डिसिजन कइदि होला थो गु साहित्य त चिस प्राथमिक त भिडियो तरौ खट जुल मखला थुकी चाहिँ नि सु निर्णायक
참여신의 이야기보다 컴목다 또 사이트 सम्बन्धी विचारधारा दुपिन्छ तितिपिन्छ सोया गोपति साहित्य त जिसमा उत्कृष्ट मानाया हो उखना चाहिँ नि वना सोंदो तर जी खनोपति खचुरका रस मेमे साहित्य सम्मेलन जियो चिथायो साहित्य जियो तो तमुजा जियोले हो साहित्य चाहिँ नि पाका ता मेमे चाहिँ नि गो साहित्य सम्मेलन त जिथा नापायो धारा दुने त छन्द मिला जी माओ ठोप मिला जी माओ मिला जी माओ मरेको चाहिँ नि कविता बालै मुखो अथवा साहित्य बालै मुखो बाहा बालै मुखो यो गु धारण दुख जितो जनता यो साहित्य याबले उकी यस्तो निमार यो बाध्यता चाहिँ नि मरुगा हजुर अल्थो निर्णय याबले चाहिँ थो निर्णायक मण्डलले चाहिँ जनता मजदुर किसान पार्टी जखो दै लागि ओके साहित्यकार बिना दुथ्यागो दै ओके साहित्यकार न दुथ्याउदो अल्थो के नियम न छुंडु थे साहित्य नियम रगाला चिसा वा ख साहित्य गोपति बाला रगा से ख त चिसा वो छन्द लय रगा चाहिँ छिपि मचो न हजुर वो पुलाव साहित्य तेके वो छन्द लय हिसाब किताबमा वनी उजला चिसा चाहिँ नि वो मजो से साहित्य जी माला मिले जी माला अले जनता यो लागि चो साहित्य जी माला अब के गु बाला वाला दैव स्वाभाविक है जुला नि तहल न्याउ साहित्य न दैव जुला अल्थो जनता लागि साहित्य जिमा तया दिला छि अथेतो तमुजा चाहिँ बोटे कया दिपी पाठ्याना दिगो साहित्य चाहिँ प्रगतिशील हे जिमाला मेउ जिम जिला जिसमा प्रगतिशील रखाते हाते लुगा हजुर वो बाहेक मेउपटी बुदायुपटी मेउपटी शीर्षकयुपटी साहित्य चाहिँ जिम जिला शीर्षकलाई न्यागु जी फुए जुला तर दुनी चाहिँ कन्टेन्ट गरगरे चोया त चिसा चाहिँ जनता यो सेवा याउरगा साहित्य सेवाउरगा सम्मेलन या हो र जनता यो ब्युरो रे यो साहित्य तल चिसा थापी उला खोजिया मुक्त ने छिना चया दिउदो साहित्य साहित्यकार र म खोजी मला तर अति खसान जनता यो लागि चाहिँ नि साहित्य चय मार्यो भावना चाहिँ नि आज चोयाका परि हजुर छौ एक नियका दिसने सोकमी भाजुमे जुपिन्द आस्का अथवा नक्चिन चोयो साहित्यला मुक्त थ त जि पच्चत नापाया चोयो ख मितिला जि तयार थियो मरो ऐसा अले जि चाहिँ नि गयो कथा लियो याना लगाला जो साहित्य चाहिँ त नुंगु ठ्याउ खगoi त जि नेवा भाषा दुने तनाव नुंगु ठ्याउ खगoi त जोना जि चाहिँ साहित्य चाहिँ याना अरिया अझै थो सिन्ता रका ना बिउ दोगा सायद आ जि यो बाते स सिन्ता यो मसिन रको जिगा है अझै ठुक्न भने संध्या यी जी ज ख्योसी चुनी जिमी अझै क्वाखुचा सिन्तलिकाई चाकी जिगु कोठा दुने जर्ने नि थो सिन्ता हलिया छखपट्टी चाहिँ वाला ज ख छौठा चाहिँ म शिष्य ज होला मिखसाकी म छ थ चना न ज ब्योगुडु थ फुना न ज वगुडु छयाला स्याउ खनी थो जगते थ च्याफुडगा याक चसा ज बित ख छ थ नौ जियान ज ब्योगुडु ठो जगते थ या लागि मखु फुक्कसित भियाट ठो हलिमे थ फुनान जगत मकित झिपी थन सिन्ता मखो फुजिबार्य भजे लप्टी ट्वेट झी सिन्ता ख खिमुठा च्याकित खिमुठा च्याट छखपति ज होले त झी थ च्या मागुडु हलिनंक ज बित झी थन म्या मागुडु पुजिबार्य छे फुक्क ठुनी त थ पुस्ताया त ब बित थ गुटुटी थ दन्त वइगु जले जल वाक जासा ख्यंगु ठासे खंगु मरु वो महल ज गरीबे हिचती चागु ज टुवारुवा क्वे मटा मखगु ज
지 신다야 저 백하 자이고 저 백합पट्टिकन शिक्षा ज वो महल ज गरीबी खोबी चागु ज हिखो लक जागु ज जित चयागु जय मुहान ठुनिता जित चयागु जय मुहान ठुनिता वा जी थथ हे सिन्त जुया च्यावा नुगु समाज ज वलिता जी च्यानु जिगुए निम्ति कोफुङ्गु समाज त चिका छेट वर्ग मडुको समाज देका सक्कल समाज भिया त थगु खोबी थमा हुइता हस सुगाले छिदा छिपटी चिना खाइ छकुचा सार नकनाली सले अथो सार यो हिसाब किताब भने बोले खैता अथो चिना खादि वा गयल जिर का रास ठठो मिखा सोबले पाना चुनि औपति खदो जुल थ होला सकिसुन उते जोलाउ कठन जी मको जी ठो खास चाहिँ थो जो सार छुलेर गाटा से जल इम्ठान चा धन्ते छ्याउन चा महा तर इमसँग चाहिँ नि छि गरिबी हिचटी कमेयुली चाको जुल ए या आठो झिसँग च्याकी मा छुर्का रास जब मने झि ज खैनी ज दैनी दत्तका तल्लासा जिसँग हरेक स्तरमा चाहिँ नि ज बि भए वो ज गरिब तथा ठिनिए मुखो ज त जुलै नि भयो यो मेन अथि जुल अले छौ चाहिँ नि थो मनु त यको चाहिँ नि सिन्ता ओ सिनका यो विषयले न कोनि माउपट्टि जुल छ होला सिन्ता रियो जी नापा चाहिँ नि जी मर्चिक हामर बोला क्याकी उपति वो सियो छौ चाहिँ सियो टुक्रा खावा गोकी चिकन टाइम आएको छुया टाइम आएको 28 चाहिएपछि जुलाउ कि वही त चिज सिन्ता रह्यो जुला अले सिनका यो चिज नि प यो फाया त लप्टी ट्वेउ पति सिनका एजा चिमी सिनका मखो सिनका जिया चुटलीला वो लप्टी वा तो भेर लप्टी ट्वे त सो ठिक जियो जुला एजा चिमी सिन्ता जिया च्यामा जिउ मने चाहिँ नि थठ्यौ च्या फट ढास जक जिसँग थसमा थत न यको छुरावा त अठि या भई छिपी वो दटकी मने चाहिँ ग्यासी गरियो दैमको थोजि या माउ जा खरियो चाहिँ भावना जागिर जिथियो खट्न चाहिँ नि जितो चयो जुल काटो हजुर सुगादो छि त अनि छि थे चिना ख चोया बने ढुङ्गा चाहिँ सिर पाना ट्यागो दुकी मरुले खास चाहिँ नि जी थो यक्को ठासेला थो सिरपाया काट ढगा जी गणन खास गणन मोना होला नाचा तैसेन तो सिरपा मोर साथको बिउ बले ई बिल ढगा तल्लास बना बिउ हिसा किताब मजगा जी गाउना छन टोका हजुर सिरपा यो खव बले ठुसी यो त मुजा जो बले जुइ बले चाहिँ तो निर्णायक मण्डलले चाहिँ सुसु दुले निर्णायक मण्डलले चाहिँ नि आथो गो जिमी थु कमिटीका गठन नातो दो तो त मुझे या कमिटी रगा कमिटी जी चाहिँ नि अध्यक्ष जुला मेपे पस्मिन दो जिमो कमिटी जुन चोपिन जगा ख निर्णायक मण्डलले चाहिँ नि हजुर छिन मजदुर किसान पार्टी महे संलग्न मनुख महला हजुर अहिले वही कथा चाहिँ तो पुरस्कार सिर पार्टी आइपी मनु पिन जुन साहित्य चोइनी मनु तेस वो सिरपा काइपिन किसान पार्टीले मनको सापी दुसा चाहिँ पुरस्कार त्यायो मनको मसापी मे पार्टी पिन्जुलकी चाहिँ पुरस्कार मट्यायो अठेन जुला कि ठोखम बिल्कुल मखो मला सरकार रासा सिसा साहित्य दृष्टिकोण स्वयं खा सियो साहित्य गठि वला रगा आतको यो जो चाहिँ लुमन्ती छोटु काटा छ मेमे पार्टी रगा सियोपी न ढामलका होला टप्पङको खनी मोरसा उयो पति मेमे पार्टी पाखे चाहिँ नि सुकाब दुबी मनुट्याउ न साहित्य त मखो वो वेलकम पिनसँग सिरपाट काउडु हजुर अथे डोपाउ ओली चाहिँ छ नेसतयो ठीक जो आथो डोपाउ बिउरियो चिला गठे खर गाठा छ थट मैल किन डोपाउ बिउ पति चलन दो महला छि नाप धायु दोगा
भएर सा भनी ग्वालपट्टि चाहिँ त जाउने सुकुमारका टाटेन हो असि डोपाउँदा उयो अस्वाभाविक ठाउँ हो तर मने चाहिँ नि थाठे खाएको इमान्दारीपूर्वक सोच सुयो खसा अहिले वो डोपाउँ वो चाहिँ नि डोपाउँ बिउ पिन्ताना भरि चल्ला जसबाट ल जुइगा थार काटा छ चिसा अयो खट मसोया सुइता न मजु किसान पार्टीको चौजकै साहित्य फुक पिनी बालाइयो खला मखोने मखला अब साहित्य चोचो चाहिँ नि यको साहित्य लादेहरूको पनि सन बालको सोइने चेपिला नक्चिनी जाया उयो ढामलका नक्चिनी चो सूर्यना उयो पिन जुल मला नक्चिन चो सूर्य पिन सिकि नाप नाप यो कुचो पिन सल उत्कृष्टजीको बालको चोइलो स्वाभाविक जुल नि एज या थो फुक चाहिँ नि गु दोपटो वो खा तो मजु किसान पार्टी पि कार्यकर्ता जगह बिउ दियो खन दोपा वो खा वो चाहिँ नि दोपा बिउ पिन न सात अठे याउ डुला ठौ जाया होला मोला ठ पिए लिनाज के याउ डुला वना चिसन बिचाया वना बिचाया मा बदे थथे नुगु पुस्ताया चोमिया त थुगु दबु प्रति आकर्षित या त चाहिँ गु कथा कुटा ज्या जंगु दुले खेताला थो जानी ओखनो छका थनो किपली पखेचमा पे बिगे त धामालका छ हिसाब साहित्य बिगे मकुसा वेका पिनो छु भने दुर्गा रास साहित्य सम्मेलन युएस न मया ग्रहण किपली साहित्य सम्मेलन यागना आत्मा पे छिकपिन के छ बाकी त नि ए या छिकपिन त चाहिँ नि जिमसँग गुख्न ग्वाले बिउसा तो साहित्य सम्मेलन त यहाँ हुने फै चिजका चुनाव चाहिँ छलफल या मलाई त यो अहिले वेका पिनो भन्ने छ साहित्य चोकियो है हिसाब किताबमा चिज छौ यो थरे मुना खलल टका ताला चिथायो साहित्य चाहिँ नि मान्ला वे साहित्य बिना साहित्य गटमलक त्यसै परिवर्तन वे मखु त यो वेका पिन ज्ञान आयो चाहिँ नि भावना चाहिँ खनाका मगा थौगने पि नुगु पुस्ता पिन्दला त साहित्य स्वयान त ठिठी टेक्नोलोजी मनको सागो जुनी वेक अप इन द चाहिँ गेना साहित्य प्रति आकर्षक याक्युले म नो टेक्नोलोजी नो चाहिँ विषय वस्तु बन्यो साहित्य मुआउर्यो खल जुए म हो जुल अले जी खनोपति खसुरगा रासा जी था आ थौ कुनै यो शिक्षा यो हिसाब किताब होला खाली चिसा चाहिँ नि कटपिन थाट्छ वो शिक्षा जको न्यानी क्यु खटा वना तो टेक्नोलोजी न यो टेक्नोलोजी घटना विकास या यो चीज खनि मरो जुल थोर यो चीज राज्य सत्ता या मापति खजुल चिसा या कसाजको थै त खैटला बल बियाच्नुपति खया खट चिसा विभिन्न थासे न चिसा नना जुनु जुल ला ओखनो चुनाव यो दौरान न जित पिंके थेगा आर्किटेक्चर इंजीनियर रखा था थों को चाहिए सीमेंटेड वो 12 बाई 12 पिलर डेक में 14 बाई 14 डेक में और गाज गाला चुनो मला तर जी आर्किटेक्चर तो जी पुरखा तेस देखा तो वो मठ मंदिर तो गो 90 साल पखा बोल न मडू आले 72 साल पखा बोल न मडू तासा ओके यो आर्किटेक्चर छ म बनो तो बनी माला जीव पुर्खा देखाटो आर्किटेक्चर जुल भयो आफै चाहिँ कम्प्युटर न सोया छुइना हिसाब न मखो ओबले वेका पनि दिमागलाई उली टक्राउ जुल नि आइबी चाहिँ वरिष्ठ इन्जिनियर हापिनु सिकेन वेका पनि दिमागलाई चोय जुल नि ए यस हिसाब उइ त न अध्ययन यामा त यो लागि थासे लागि तया सुनु हो दो जुल होला बल जीव ख आगुले तक वो पुरिति जी जीव पुलाउ चाहिँ नि गो स्ट्रक्चर त गुबले अध्ययन यही ओलिजको मखकी जिथन गरौ त कटुरासा जिथा चाहिँ नि ओले पाइप दुयो मरो पाइप दुयो मरोले जिथा चाहिँ गाई जित देखा टो पुक देखा टो नि तर ओकी दुनि सुयले छु खण्डु रासा चाहियो हे वो ढो देखा चाहियो ढोनो चाहिँ ल या त खण्डो ताबले जिमिने दुनिसँग वो गो चाहिँ गा खना पाइप लाया ओबले ऊपर खा आया तो आ चिपी अठे मसा आ खाली दिने पाइप दिया जको लयो या सोंडु ए जा जिउ चाहिँ फ्रांस गो ख वे त न चिसा अध्ययन या मार्यो यो चाहिँ धारणा
हजुर त्याबले सन गुपुस्ता न साहित्य द्वावे जोंगे त्यामलका जिस नु पुस्ता त नु पुस्ता यो खने बोले आ छिठा छु खण्डे रंगल रगा छ युवा पुस्ता त 80 लाखले पिने हुनु ल युवा पुस्ता त थोरै दुःख यो खनि देशको लागि ला थो दुःख यो खजुल आ युवा पुस्ता 80 लाख पाउने ढेउला 3 करोड जनतालाई यो क्वेट अपोजिट हुने आ ख प्याउन वार्यो खमको होला जिसा इन्थायु न टेक्नोलोजी त ल बनि मावे ख सेकी मावे ख बरु जिसा इमो टेक्नोलोजी सेगा वया आ चिप्ला टेक्नोलोजी न प गैना ठितो कम्बाइन ना यंकी हो न प यंकी फै तयो सोचाया मा ख अत जीव शिक्षा अथे मठाला का जिथा शिक्षा चाहिँ नि खाली जिथा जामरो डालो आ प्याउने बार कक्षा छसेन से प्याउने जग्गा परिकल्पना याना चौंदो थौकुनै ल्याम त्यसमा मला आ और यो चीजलाई वो यो छे पाखे सिकिन स्कुल पाखे अथवा वो यो माहौल गु ख प्रचार तुम फलन ठा वहाँ सा ठुली टेबो कमाजियो त्यस ठा वहाँ सा ठुली टेबो कमाजियो त यो खटन जको वना चौंदो यो बता आठो जिसो बेला सुखण्डुर गारा छिथा यो सिलेबस गलत खलहरुका खण्डु काठो थठायो जामया से खाली कटमटा चियाजोनी पति जाजको याका चौ खण्डु कर जिउ शिक्षा आयो खण्डु त या थोला बडा गम्भीर विषय दिनु गलत अथवा साहित्यिक ज्याजो गोसा गया दिपिना प साहित्यिक नुगन दैदाई छिसन गुज्यागो सृजना दको जनताई नीति जके प्रगतिशील चोएको ख लागि मेगुन चयादी लागि अथे अलेठो सृजना यागो विचार चाहिँ गर्न होला छिट थोठाको स्वय बोला छिसा विश्व इतिहास त न स्वय बोला खण्डो चीने यामा लु सम साहित्यकार जापाने अध्ययन याउ खाउ डाक्टर गोसामु अले अनगु जापानिज देशमा चाहिँ खौ याना चौ अथवा डकुमेन्ट्स त चिन्यो केनियो थोफक्क याबले चाहिँ ओइ मन सया म भ्या जी डाक्टर ज्या चाहिँ गोमेशु वासा याना लाग्यो त चिनेला फुके जनता बिरेमी ए या जी डाक्टर बनि मखोरका अन प्याउ या साहित्य छ ल्युसुन दैमा साहित्यकार उठ्न भन्छौ अठेन टोमा चिनेन म्याक्सिम गोर्की हाला मला थठे छुन देशयो चाहिँ आन्दोलन छुन देशयो क्रान्ति र छुन देशयो परिवर्तन लागि साहित्यकार त हुन तरौं ला दु गुज्या ठो जनतै त गैना न्यानि ग्यो हिसाब किताबमा जी चाहिँ साहित्य उठ्न जु मने वया जी साहित्य त यक्कोल मखो र साहित्यकार मखो ऐसा उठ्न जग जी चाहिँ साहित्य त छ हजुर साहित्य चाहिँ छि जनताई लागि जके जुल थै परिवार लागि थै त यमम व्यक्ति लागि न चया दिया कि कथे ह आख अठेका जनताई लागि सकिस्तानमा भिनकिल परिवार न अठाइ पिनिवे जुल नि बाला वे जुल थमनु न पिनिवे जुल थ मनु त जग भिनकि उपति किस्म सुया होला जनताई त म बिनि जुल ए जा तो फुक्किस्तानमा भिने हिसाब चल्ला छ थरमा अठाइ भिने जुल नि सोकुमी भाजुमे जुपिन त हाकन छपुचिना ख नेका दिसने या ठिकै जुला छु चाहिँ अथि अनुसार आज सपुठन चिनाख यो रु चेतना या जरका खैताला तो सिन्ता उठके खास यक्को अन्तर ल खनि मरु होला अथवा जयो खजुल स्यावे खौ ज्या जिगु ल्याको यो दुजते झझ ढाक मत च्याव जनताय भेखसे मत मचा जनताय मने जमख लुटा ढोठे जिवे बारी फुक्क अनुशंका बियान जितय मे मिख कना सोया चुनी जोस लिटवेल लिना चेता सनी चेतनाय जब मरेव चेतनाय जब मने दुने लाव खायो जसा माकु खनी डेनियंक जबी त थय मट जुया च्या खनी चेतनाय ज न्याक्वे भिसा
सत्य खायुगु वासखनी मने दुने श्याक ग्याचिकु टंकित चेतना या ज है माखनी जय मखा लुमुसी चंकित जय मखा लुमुसी चंकित मन या मट च्याके माखनी चेतना या ज च्यागु खनिव ल लु वी पिन दैगु खनी जय मखा छ च्याकुगु ल लु वसा ठिना चुनी दन्दन च्याव ल लु व पि ठहे चना फुनाउनी हस सुधार छिट दकले लिपा चाहिँ जी सुकमी भाजु मेजु पिन्ता छुन्धया दिला कि सुकमी भाजु मेजु पिन्ता जो थो छौ अनुरोध ढाला छुरा मला जो हिसाब किताबमा थो जी खण्डु समाज झकी झकाउ थो ज्या च्यायु जक गु खनिले छौ ख अठे ज्या च्यायु ल्युनी मवसे थमेसेन जी छुया फोटो देसे जो जी छु गुम याफु अथवा जी चाहिँ छुयास जनतै भिजी भयो सोचेना या त रासा देश याक्न परिवर्तन यहाँ हुई आ गथे कि सौ छिक पिन त कनि माउ ख उत्तर कोरिया गो लडाई जिया छौला उत्तर कोरिया पार्टी सुरुका नबाट रास थ मेसिन फुपटी देशी त छिन्छ नि ग्वालिबी माल ग्वालिब्यू दगा ताल अथवा छम हालै ना चम हायु व्यापार ना चम मिम वहाँ सोचे आज छुबी उठ जा देशी लागि त ज्या छु ग्वालिब्यू ठाल आज गएन ग्वालिब्यू दगा सारी चिन्ता जुलव छन ठ्याक्क उइ मति छु बोलेर गाछ हाला मनुटे त न्याय खनि अझ गु शत्रु टेटा जी हाँ न्याके फुसला वन छौ देशी लागि जी ग्वाली जी इतका वहाँ चाहिँ नि हायु चाल वहाँ फुकास्युम जुल हाप ठ्याक्क संकल किरा हालटमा पिक्या वयो अले वो ठ सुला हाप संकियो अले हा प्या वयो अथि याना वो चाहिँ नि अमेरिकन आर्मी यो ड्रेस फुंका ख्याच देखियो रहने छि बुखाचा अमेरिकन आर्मी ड्रेस फुंका वहाँ हाप संकियो याना हल अले ठ्याक्क सोला हाला ए ठोक छिटा शंकु मसिउ संकाइबो म ठोजुल नगा वइ त न्याउनी जुल अथि वहाँ टपक यंगु कसौं कस्तो यंगल अले गनाना चाहिँ नि का ठौ ठास अमेरिकन सेना त ढाउला ढगा हल्ला जुल कि वहाँ चाहिँ नि हापा त संकाबियो अब वइ के लाखौं घाट डोजुल अले वो हाट फुक्को हुना गाडी वसा गाडी न्याठा वसा चाहिँ चाहिँ नि न्याना विभिन्न दुर्घटना न जोडो मला ठठे खण्डु या जिठो छौ उदाहरण जग दियो जि देशी लागि या माल लगा तल्ला हामी सेन ठौ विचारे छु न्याउ पेसा जोसान वो पेसान चाहिँ नि ग्वालिबी फै त्याठन त साहित्य मार्फत न अठे ग्वालिबी फै रियो मनटना नाप चाहिँ नि अथोगु यमरी पुनि बला जी चंगु जिन छगाको साहित्य तमु जदु अथो सोकमी भाजमेज पिन्ता वो तमु जा बोटिका न इनाबियासे अले ठमे से फु खठ या साहित्य मार्फत या सुखट ख ग्वाली बिता इनाबियाना सुधार छित ज्याजले झाया दित न छित यको सुधार दिल जा इ बिया दिल हस सुरा सिकपिन्ता न होला जिता चाहिँ नि जो छको छ सट ते त सिकपिन्स इ बिया दिल उके सिकपिन्ता न यको सुधार छ सुधार सुकमी भाजुमे जुपी थौची सने नाहे दिल श्री कृष्ण जुयाको स वेकयाको स विचार छित गठेताल वेकन धया दिथे आ छिन्छको गुत मुजा जुटेंगो दु किपुया गुटु छाताले वेकन धया दिल 25 गते दुने छिगु ना बिया दिस साहित्य या नीति अठे जुगुली चाहिँ साहित्य चोयादिपी भाजुमे जुपी स चाहिँ थगु साहित्य ना दुठ्याका दिस बोतिकाया दिस ना प थथिति पिन्तन बोतिकाका दिस
होदासे मेगु वाले मे महनी बहम व्यक्तियागो सहजना हाक्न नाप्लाको जुई मेगु वातकया निति जितना बाया उनीको उजा बिया दिस थौया त बा सुबा